riwayat kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungan barat ngon barat di Sabah tempat nuno cerita nasi dro anu di mosi ada. Lam jejak saat tuangan poma ditanyong ba'ama ayah jinopat hai jinopat dilon rindu tat kena rupa. Jak sedot awat keraya nyoka meninggai mepat ke jirat ulun jak siat lun baca doa hudip di poma dan di ayah lun jak ngupah lun bibu gada kanasib danyo kenda ba Allah hadapi susah tetap lun sabar. Poma anemu tua kendak ba Allah getanyo sabar bek putuh asa cobaan Allah ya Allah sabar ngon tabah dudo bahagia doa kaniba Allah ube musibah beletro dekat Aceh beaman beklero darah seramo